खुलुमबाय दिनैनि गाहाय रादाबखौ फरायदों आं भुटान नार्जारि नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि सानसेयारि रादाब चेनेलाव। दिनैनि गिबिसिन रादाबा जाहैबाय बाक्सानि मटर सिखाव गेंनि हेंथायै बरमा पुलिसआ गोख्रों अपारेशन खालामदों जेराव सानै सिखावखौ हमनो हादों। बरमानि बिखानिफ्राय थांनाय 31 नं हारिमायारि राजा लामानिफ्राय बे सानै सिखावखौ हमनाय जादों। नैथियाव दङ इउपिपिएल दोलोनि मावथि बिथांमोनहा डाम्पार गारिनिफ्राय 200 गंसे गारियाव 200 रां दैखांदों नाथाय आयेन बायदियै मुंसाइ दिन्थिनो हायाखै। गोबां खेब रां होयैनि जाहोनाव डाम्पारखौ लाखिनानै दोनदों होनना ड्राइभार आरो गारिनि मालिकफ्रा बुंसोदों इउपिपिएल दोलोनि मावथिखौ। आंनि गुबुन मोनसेबाव रादाब बर' हारियाव फिन खेबसेबाव गोदान हारि हान्जा दैदेनगिरि जोनोम जादों जायनि मुङा जादों ULB थामहिनबा इउनाइटेड लिबारेशन बड'लेण्ड। बे हाथियार हान्जा दैदेनग्रा हान्जाया थांनाय 15 सेप्तेम्बर खालाराव दाजादोंमोन जेरावहाय बिथांमोनहा बे आफादखौ जोनोम होनायनि उद्देश्यआ जादों बड'लेण्डखौ जेरैखि जाया दानांगौ होननानै बुंदों आरो बिथांमोनहा मोनसे रोखा फोरमायबावदों जि मानगोनां रन्जन दैमारि बिटिआरनि सागानगिरि बिथांखौबो रैखाथि होनांगौ होननानै बुंदों आरो लोगोसे बिथांजों थाफानाय माखासे केडारफोरखौबो रैखाथि होनांगौ होननानै रोखा फोरमायदों। रोखा फोसावबावदों दि ULB हान्जाया फैबाय थानाय अक्ट'बर दानाव आसामाव आरो BTCआव बमा होगोन होननानै बिथांमोनहा फोसावदों। दाब दाब जायगा आरो दाब दाब जिल्लायाव बमाखौ होगोन होननानै बिथांमोनहा रोखा फोरमायबावदों। दुलाराय बर' माहारिनि आइ आफा बिदा फंबायमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि बे गोदानै दाफामफिननाय ULB आफादनि जानानै आं दुलाराय बर' माहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै जों मोनसे फोसावनो सानदों बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दिनै जों फिन हाग्रायाव फैफिनबाय। जोङो दिनै मानि थाखाय हाग्रायाव फैफिनखो होननानै बुङोब्ला जोङो दिनै बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो बर'नि जा मोननांगौ बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमां जा बड'लेण्ड मोनागौ मानि जों जिराया बे मिशनखौ लानानैनो जोङो दिनैनि गोदान आफादखौ जोनोम होनायनि थांखि आरो जोंनि थांखिया जाहैबाय जेब्लासिमलागि जों बड'लेण्ड मोना अब्लासिमलागि जों जिराया। आं बेखौनो रोखायै फोसावनो सानो आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्ट आरो जोंनि BTC गभर्नमेन्टखौ खावलायनो सानो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोंनि जे गोदानै दाफामफिननाय बे आफादा खुनु राजखान्थिजों लोब्बा गैया। जोंहा बेवहाय खुनु राजखान्थिजों लोब्बा गैया। जाय जोंखौ सोरबा जुदि पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ लानानै जुदि गेम गेलेनो सानदों बिथांमोना जोंखौ लानानै राजखान्थि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। जों बेवहाय खुनु राजखान्थिजों लोब्बा गैया। जोंनि थांखिया जाहैबाय बड'लेण्ड। जेब्लासिमलागि जों बड'लेण्ड मोना अब्लासिमलागि जों जिराया। जोंनो नांगौ बड'लेण्ड। जोङो हारिखौ अलखदाव गोलैनायखौ जों नायनानै थानो हाया। मानो होनोब्ला जों दिनैनि समाव जोंनि गोसोआव गाबखांनाय फैदों आरो दुखु मोनदों जे मोनसे नङा मोननै मोनथाम एकर्ड जालांबाय। बैयावबो दिनै जोंहा फिन BTCखौ मानो गादबफिननाय जोंनि मोनखानाय BTCखौ गादबनानै जोंनि जा DC पावार बेखौबो गभर्नमेन्टआ लानानै थांबाय आरो जोंनि BTCनि जा सिगां जोंनि बर' लाइमोनफ्रानो जा इमप्लय मोनोमोन बेफोरखौबो जों दिनै BTCआव इमप्लय मोननो हानाया गोब्राबसै। मानो होनोब्ला दिनैनि राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोना जाय गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोना गावसोरनि लाबा लाबनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। जों बेखौ मोननानै जोंनि गोसोआ दुखु मोननानै आरो जोङो बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखि लानानै दिनै फिन हाग्रायाव फैफिननाय जाबाय। মই আজি ইটোকে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিবা ওলাইছো যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাজতে আমি আকৌ একবাৰ জংঘললৈ ঘূৰি আহিব লগা হ'ল। এইটো হ'ল আমাৰ বড়ো জাতিৰ কাৰণে বহুত
দুখ লগা কথা কিয়নো আমি বড়ো জাতিয়ে শান্তি বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু আজি শান্তিৰ দৰে শান্তিৰ নাম লৈ যি পলিটিকেল লাভালাভৰ কাৰণে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ তেখেতে আমাক BTCত আহি পেলাই যি কথা মানে বড়োৰ যিবিলাক ইউথ আৰু বড়োৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাৰ মনত আঘাত দি গৈছে সিয়ে আমাৰ যোৱা দিনবোৰত তামোলপুৰত মেডিকেল কলেজ উদ্বোধন কৰা ষ্টন ফাউণ্ডেশ্যন উদ্বোধন কৰাত এটা কথা কৈছিলে অসম কেতিয়াও বিভাজন নহয় এই কথা আমি ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ যি কথা আমাৰ ব্ৰিটিছ আহি পেলাই যি কথা কৈ গৈছিলে সেই কথা আমি আমাৰ ULB সংগঠনৰ পৰা কেতিয়াও একচেপ্ট কৰা নহয় আৰু মই এইটোকে আহ্বান জনাইছো ULB মানে ইউনাইটেড লিবাৰেশ্যন ফৰ বডোলেণ্ড যেতিয়ালৈকে আমি বডোলেণ্ড নাপায় এতিয়ালৈকে আমি সংগ্ৰাম কেতিয়াও মানে ৰেষ্ট নলওঁ কিয়নো আমি যি পাব লগা পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন যিবিলাক আমাৰ জাতিত শান্তিৰ কাৰণে যি আমি আমাৰ বড়ো জাতিৰ ৰীতি নীতি যিবিলাক আছে সেইবিলাক লৈ আমি শান্তিভাৱে আমাৰ BTCত জীয়াই থাকিব পাৰে এইখিনি আমি বিচাৰোঁ যে বডোলেণ্ড নহ'লে আমি কেতিয়াও শান্তি নহয় আমাক বডোলেণ্ড লাগিবই মই ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সেইটোকে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আমাৰ যি ULB সংগঠনৰ কেডাৰ লিডাৰ যি ব্যক্তিসকলে জংঘলত আকৌ একবাৰ ঘূৰি আহিব লগা হ'ল সেইবোৰ আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট আৰু BTC গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে মানে হৈছে কিয়নো আমাক বডোলেণ্ড দিয়া নাই যি সৰু বিটিয়াৰ চুক্তি কৰি পেলাই আমাক বড়ো জাতিৰ চবৰে চকুত মানে পানী মানে ওলোৱা যেন এনেকুৱা দুখ দিছে যে চবৰ আমাৰ বড়ো ল'ৰা ছোৱালীক চকুত পানী ওলাইছে কিয়নো অসম কেতিয়াও বিভাজন নহয় এই কথাক লৈ আমি দুখ লাগিছে আৰু আমি বডোলেণ্ড লাগিবই যেতিয়ালৈকে বডোলেণ্ড নহয় আমি এতিয়ালৈকে ৰেষ্ট নলওঁ এইটো মই আমাৰ ULB ইউনাইটেড লিবাৰেশ্যন ফৰ বডোলেণ্ড সংগঠনৰ পৰা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিয়া হ'ল মই এইটোকে আহ্বান বিচাৰিছোঁ আহি থকা দিনবোৰত আমাৰ যেন গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰকাৰৰ যিবিলাক DC IC সেই ব্যক্তিসকলে আমাৰ বড়ো ইউথছবিলাক অন্যায়ভাৱে মানে যদি বেয়াকে মানে হেৰি কৰে কি কয় ইনচাল্ট কৰে পেলাই কাকবা ULB মেম্বাৰ কাকবা ULB লিংকমেন এনেকুৱা কৰি পেলাই যদি ইনকাউণ্টাৰ কৰে আমি ষ্ট্ৰংলি ক'ব বিচাৰিছোঁ ULB সংগঠনৰ পৰা আমি আমাৰ যদি ULB কেডাৰ যদি কোনোবা যদি DC IC যদি ইনকাউণ্টাৰ কৰে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ আমাৰ এজন হৰালে আমি 20 জন গুলাই হত্যা কৰা হ'ব লগতে মই এইটোকে আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু BTCত যদি আহি থকা দিনবোৰত যি NDBৰ শক্তিত BTR শক্তি হৈ গ'ল সেইটো শক্তিৰ এজন ছিগনেটাৰী ডিয়াৰ নাবলা ছাৰক কেছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাই অতি সোনকালে ডিয়াৰ নাবলা ছাৰক ৰিলিজ কৰি দিব লাগে আৰু যি ব্যক্তিসকলে কেডাৰ যি ব্যক্তিসকলে জেলত আছে অতি সোনকালে ৰিলিজ কৰি দিয়ক আৰু লগতে যিবিলাক NDB ৰিহেবিলিটেশ্যন সেইবিলাক কৰি দিয়ক নহ'লে আমি অক্টোবৰ মাহত আমি গোটেই অসম আৰু BTCত আমি বম ব্লাষ্ট কৰা হ'ব আমি সেইটো ক্লিয়াৰ কৈছোঁ আমি ষ্ট্ৰংলি কৈছোঁ
हेतुके आरो মই ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ যি মেম্বাৰ ULB মেম্বাৰ ঘৰত যাই কিনি কাকবা মাক কাকবা দেউতাক ধৰি আনি কাকবা সিস্টাৰক ধৰি আনি এনে সাজা দি থাকলি আমি কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব আৰু যোন ব্যক্তি মেম্বাৰ তাক পালে ইনকাউন্টাৰ কৰিলে আমাৰ আপত্তি নাই তথাপিও আমি এটা জাতিৰ কাৰণে আমি জাতিক ৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে আমি এটা সংগঠন যোগদান কৰিছো তাৰ বাবে আমি সংগঠনৰ নামত এটা জাতিৰ ৰক্ষাৰ নামত আমি জীৱন দান দি যাম তথাপিও আমাক বডলেণ্ড লাগিব যেতিয়ালৈকে বডলেণ্ড নেদে এতিয়ালৈকে আমি সংগ্ৰাম কৰি যাম এইখিনি মই কয় আৰু মই এতিয়া আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছো আমাৰ যিখিনি BTCত বাইজত থকা ধেমাজি শোণিতপুৰ গহপুৰ সেইবিলাক আমাৰ অতি সোনকালে বিটিআৰ শক্তিৰ দফা দৰে MOS মতে আমি বিটিআৰত ইনক্ল'জ কৰাটো আমি বিচাৰিছো হেতুকে আমি আহ্বান জনাইছো आं बेखौनो रोखायै फोरमायनो सानो जोंनि BTCनि बायजोआव थानाय जिखिनि धेमाजि गहपुर शोणितपुर बिथांमोनखौ थाबैनो जोंनि BTCआव सोसनो आरो जोंनि BTCआव लाबोयो आरो जिखिनि जोंनि बिटिआरनि शक्तियाव थानाय दफा बायदियै गामि दानख'नाय आरो दाजाबनाय बेहाय जोंहा जोबोद दुखु दङ गामि दाजाबदेरनायाव जोंहा सरकारखौ जोङो वेलकाम खालामो बरायो जों गनायो किन्तु जों बेहाय गामि जों मोनखानाय BTCखौ दानख'नायाव जोंहा बेहाय दुखु दङ आरो बेखौ जों माब्लाबाबो दानख'नो होआ जों बेखौ जोंनि ULB आफादनि जानानै रोखायै बुंनाय जायोदि जोंनि BTC मोनखानाय BTCखौ जुदि दानख'यो अब्ला जोङो जोंनि आफादनिफ्राय रोखायै फिनजाथाय खालामनाय जागोन आरो जों माब्लाबाबो दानख'नो होआ आं बेखौनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायो जोङो आसाम BTCआव फैगौ अक्ट'बर मांखोनि सिगां बा सेप्तेम्बरनि लास्ट 30 सेप्तेम्बराव लागि जुदि रन्जन दैमारि सार आरो बिथांजों लोगोसे जिखिनि केडार बिथांमोना जोबथेसालियाव हाबनानै दङ बिथांमोनखौ जा गभर्नमेन्टआव दङ बिटिआर गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोना थाबैनो जुदि बिथांमोनखौ बहननायनि जुदि थांखि लायाब्ला बिथांमोनखौ जोङो BTCनिफ्राय बिथांमोनखौ आउट खालामनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ जों रोखायै फोरमायो जोंनि फैबाय थानाय अक्ट'बर माहायाव जों BTCआव गासै जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो बम ब्लास्ट खालामनाय जागोन दिनैनि गाहाय आपडेट रादाबफोरा एसेनोसै आं गुथाल नार्जारि गोजोन्थों।